سلاف جوارا گهداری دنگی چرا شنگل جه ناسنامه هنرمند جاره کادم بوارانه گهداری هجا و جاره جمع هلبزوان خوی هجا هلبزوان عامر قیرانی بودن ناس کرن راپورک مد درباری جیاناوی و کاروی هنری ده نویسی مشورا خوندن هەگەر تاعینەتە تبێی هیچ ئەزی وەکە خۆیمە وش بەرێ بتر عاشقێ سەیمە گەلک جوانکردن و هاتی قەستا دلێ مکردن و هیچ ئەسفارسەکێ دیتنا تەیمە هلبزوان عامر قیرانی کیا عامر قیرانی ناوی درست عامر خلف ناصر لسالا 1998 لی کوملگه حسیبا شیخ دریا گرید های شنگاله هاتیه دنه لدما فرمانا سید اباغا 2014 بسر ازدیا ده هاتی ایشا فرمان تاثیر لی دگا گو به هلبزوان و دسالا 2016 ده دست به تومار کرنا هلبستی دگا هیچ قلبیرا منی ازت خوازم تبێی لە عشقا خوا بەرێ بەگەڕی هلبزوان عامر قیرانی هلبستا دنویسو نزیک 40 هلبستی دوی هیا و جوان هلبستا 15 هلبست گرینه کلیب عامر قیرانی هلبستین خوا بهرا بتر بدنگ خوا ده بیجا و گلک هلبستین عامر قیرانی شیواز دوریک آن کستران جعالی وان هنرمند داوا هاتنا گوتن دێ بەسەوەرە چاف قەڕمی لڕێیادا هەنگی بەردنە هێزتراوی هەنگی بەردنە هێزترا هلبستین عامر قیرانین جعالی هنرمند داوا کرینه دورک اوین حمید قیرانی استرانا من چکر من حشتکر و یا بناوه ملت یزدان مازن الیاس استرانا جافشینکه از دین کرم عبدالعالی استرانا بناوه وره بجمال و جوانیا خوا و استرانا بناوه وره ام بدن یک سوزاج دل حاجی بشار استرانا استیر هر استیرن الوکا الوکا ناجی هسکانی استرانا افچه دمکی دجوارا برهان شیخانی استرانا بناوه دلالامن نواف حیدر استرانا بناوه ازید خان واری مایا محسن جیلکی استرانا حکم دل دا هف شیرینه قحطان قیرانی استرانا یک بگرن و ببن یک مهوان لومانی استرانا اوینا یاری پیرعیدو استرانا یا بناوه دیسا خیالا از دزیم هیچ قلبیرا منی هیچ عشقا تال دل دەسازە و هیچ دلی دەوان ئاوازە نزاتە گۆهدا چوو چووی هلبستین عامر قیرانین گو بتر هاتینا گهدار کرن و داخواز کرن اوین هلبستا بناوه ایرو ابتنه ده مهوانی هلبستا بناوه گازنج عاشقا نابن و یا بناوه وره بخوا از بخم ئەزێ چاوە سبکم بیبارێت ئالانی عشقاتا گەلک بازنت خەمال دلێم وەرانین هلبزوان عامر قیرانی دەستپێکا گۆ هلبەست نویساندین بتری ئەوان دە دەرباری ئاخ وەلات و ئێزیدیاتیە دەبوون لێ دەدەمێن داویدا بتریا هلبەستێن خوا دە دەرباری ئەڤینا دناوا کەچ و کوڕادە نویسینە هەروسا چه هاریکاریەک ji aliyê dezgehên resmî wek madiye ji Amir Qîranî re nehatîne kirin ji bo karê wî hunerê tinê kesekî bi navê Şêxedir Elî Temo jê komelgeha Sîva Şêxedir her tim ji bo tomarkirina hilbestên Amir Qîranî bûye arîkar bi erkê madiye وش بەرێ بتر عاشقێ سەیمە گەلک جوانکردن و هاتی قەستا دلێ مکردن و هیچ ئەسفارسەکێ دیتنا تەیمە ئەژی ناخوازم تەشبیر بکەم اتبێژن عشقا هلبزوان عامر قیرانی د دەرباری ئاخ وەلات ملەت و هۆنەرێدا وەها دەبێژە
هۆنەر تشتێک gelek xweş e di nava civakê de heke honer nevê civak nîne heke civak nevê honer nîne her kesê got bikaribe evrêya helbestê ya stiranê dîrok çand û bîr û bahoriya miletê xwe bide pêş tiştek pîroz e heke însan bê ax welat milet û dîrok çand û bahwerî be wê demê însan nîne hekev tiştê însan nevê însan bêjiyan e هیچ قلبیرا منی از دخوازم تبی العشقا خوا بری بگری هر وسا هەلبەستvan عامر قیرانی هەرتم daxwaza wî ew e got miletê êzidî yek dest û tifaq bin xwedî yekgirtin bin ji ber got kar bin rêdber fermana bigirin di derbarê Çiyayê Şingalê de jî helbestvan Amir Qîranî dibêje Çiyayê Şingalê çiyayekî asî ye û hertim pişta me ye û em pişta xwe bi vî çiyayî gerim dikin û cihê parastina êzidiya ye heta kevrê Çiyayê Şingalê di do li ser yek hebin wê yek ev êzidiyan nikaribe ji ber vê hêjîk divê di her helbest û stiranê de navê Çiyayê me Çiyayê Şingalê bêgotin ji ber ev çiya hebûna êzidiya ye di derbarê cidahiya helbest û stiranê de helbestvan Amir Qîranî wiha dibêje helbest û stiran her do ji yekçavkaniyê tên lê bi helbest stiran çê nabe û her do jî ne cidan e tenê helbest bi şêwazê peyv tê gotin û stiran bi şêwazê xwe stiranê tê gotin lê lê gelek cihan helbest ji stiranê girîngtir tê dîtin tenê nav civaka me de bi çavekî wisa girîng helbest nayê dîtin تشبیر کرن جوانê me bi hev re milba hev bûn hetal me nebû batarî nizakertin nebî ez ê çawa sivikim vî barê helbestvan Amir Qîranî dibêje şêwazê gotina helbestê û him stiranê ya Şingalê ji hemû herêmên din cida ye wev şêwazê gotina helbesta Şingalî û stiranên folkloriyên Şingalî di nav gelek civak û herêman de tên hezkirin û guhdarkirin ji ber vê hêjîk divê her kes bi zimanê xwe her şingaliyekî bi şêwazê şingaliya xwe helbest û stiranên xwe bîje هیچ قلبیرا منی اگر تعینت تبی هیچ ازی وکا خویما وش بری بتر عاشق تیما بلê guhdarê hêja me helbestvanê xwe yê hêja Amir Qîranî vê sibê bi we danazkirin di derbarê jiyana wî karê wî honerê me raporek nivîsîbû ji we re xwendî em niha jî guhdariya helbestekê şêwî bikin